Assalomualaikum do'stlar, qaldaringiz qalay? Bugun qazdardim men. Qazin balapani akeldim qo'raga. Suvi so'sin mening tavuğum quruq bo'lib qoldi. Yumurtqada aslida 7 yumurtqa saldim. 4 kundek bo'lib qoldi. So'sin ayta ketayotgan joyt qazlarimni bo'ldim. Mana yerdagi 3 erkak, 2 o'rg'ashi. Mana qo'raning ichinde rasul eshigi bor qo'raning ichinde. Bir erkak o'rg'ashi, ana ag'ashning ichinde bir erkak o'rg'ashi. Solay. Şimdi salqistan qazdiqimda mine. Oslarning balapandari qol. Solay. Birinchi quruq bo'libdi tavuğum. Basında просто yumurtqa tuğuğa kelетін шығар деп ойлаймын. 2-3 күндей жүрді. Сосын жарайды дедім да. Yumurtqa салып тастадым. 11 yumurtqa салған едім, бірақ кішкентай тауық қой. Үлкен тауықтың өзінде 9-10 yumurtqa сәт максимум. Солай. Сосын результатын айтамын. Қандай балапан шықты, қанша. Солай. Шығам екен, кішкене жүрсін. Қазір су құятын боламын. Кетіп қалды. Балапанды босатады. Ой, тауық. Я, жүреді. Бәрі. Қашпа. Жүре тұрсың. Солай. Сау болыңыздар достар.